mamia ele samitioata Ei ataua male fetalainga ya futi Male mamalu ile ainga sa muti Matua usale ataua mafale manono Opa ia na eminita ilo uloto Wai tai wai fufu yuta Ya mga nuenga utofi matiuti o lava singa Safi angai mai tatou lenei asu Ya wai le kirisiano manu malo Ona mana tua le tua malona alofa ma fafo ipiero na vi inga i whawawau O mai esi o tatou woi lumo le tua Tatou te sisi fatasi le fu olo na manu malo Ili swafo le tama ma le alo Ma le anganga pa ia Tatou mita i le tua E mesi o lona anganga pa ia na te lima ta ita ina i tatou Ia tatou fua nga unga Te manatu te le whiri ta aina le ato seu o le seu Pe o te asa le fongatia lo longo O te le si ita whiri na fo ile naa pe whaolo talia Le anga e popo e le tau tifa ma le atu pu e loa Mātou te whātu lo wai I pa ia o le tala le lei o suli ma whioi o le tala le lei E meisi o Samoa o au I le amata mai le taisa masamo o le tui manua Se ia pa ia le lua loto le ia na tawilo ai malo Ai se I whailo rupe mua o se unga Ma se I o mātou whaleo so mātou langona Ai meisi o le aunga ma le faamoemoe o lenei Ekalesia KATOLIKO I Faleu Manono Malu tāpua I o le Ekalesia Sa whawaine le luafes fuma le onu E to ai tau nuu mai le luafe luas fuma le todo E lei maea O si tia nisi o si taulanga sa o la tau tāpena ina Ma se fui o isi uso ngā nuenga sa ngā lulue Au ieri faamoemoe I o mātou tangata Mātou te fia whaawau le ngā nuenga le lei Mani mātango fie sa o la tau amataina Nā lele wa e se tō whae le fionga te tete fono Mani pa ia mawalunga o le nei Ekalesia Ina ia tāpena ina sa mātou sa iringa se leni Ua tau o le Tausala online E sa ili ai se leni se tau wha mai ai ngā nuenga Mātou te le tau whailo ina so mātou vai Au lau tau whaafonga Ma lau tau sa ili māloi le tu E ala I le alofa E ma whai ai no tātou ngā lulue whatas Mo tātou so o tau au whatas Ia wale nei faamoemoe Mātou te talo atu ai I lotou ao fo ai Ma lotou wangalele O mātou ainga O wō mai e masandi Fea lava se tafa o le nei lalo langi O lo e whaafonga mai ai O le Israel moni lava E susu e lona whaamalama Ma sila mai E lona nu Mātou te tutu I mano fia E yo tō whina ngano O mātou whaatangi sia lo tō wangalele O le lava se leni e au iai Mātou te talia Ma le anganga whaatai O la le tusi e sili le manuia o le fuai Nai lo le na te talia O mātou te talo fo I le tua O iolo iai so sia ma le tamawa inga o manuia Ia anga le lei ma tau yatu so tō anga le lei I so o se awala o ana whamanianga O na mātou te talo Tātou pēr Ma le nganga o le tu
ina ai filo mo itato umalava taito tas e manuia ai lenei faamoemoe matou galulue faatasi ma le ekalesia tatalo atu ai o matou aiga uma lava alolofa mai mo lenei faamoemoe ia i numero o telefoni sila e lunga o le screen faailoa atu ai numero o telefoni e faasotai mai ai lau foai tau aoina ma ofo ina ai lau foai ai si o matou tali le agaga faafetai ma le matou tatalo lea ma le matou faatala ula i outou paia ma outou mamalu o matou aiga e maise o matou gafa i soutou aga lelei ma soutou alofa tulaʻi ia manu teleina sa moa atoa ma ia manuia tele i le alofa ma le aga lelei o le atua ono iesu amen. E mua nga mako whakulou le maunga o le akua. Le pu e akua ili ngai whasala launga. Mako ke whakulou fo ili pa ia mawununga le au whainga luenga kofi le akua e kongo sio kako wafioaga ngai o mangongo. Wale susua le fionga le ki a kongo. Mai se fo ili pa ia mawununga le au whainga luenga iso se whaka whaikaulanga. Kongo le kako wafioaga ngai. Faleu Manono ia o le paia lava lea aua le susua o le iaka o le sā la kai le whakaleinga ia kuki sā muki ma le makua o sā o le iaka o Manono o le paia lava lea aua le ko whaolii ma le ko lua kula fale ia e maise le mamalu le Faleu Manono whakuro hui paia o le kako kumalo paia hui o Samoa ia mga ko le ale o ia isa mako whankalanga wa ka opa o se ala o ai wale mafua le ngai faamoemoe ia ongo le se ko fafo i le fionga le ki a kongo mal faltua ia me se foi kai fongo mal komiki o le ngai Ekalesia KATOLIKO i Faleu Manono ia wa lima vai le Ekalesia le ala le o mako faakangisia ai le pa ia mawalunga o le kako Ekalesia o lo afifio mpapa au so se kafa o kako wa kungo o Samoa. Ia mai se fo ia so se kafa o le lalolangi a koa maua mailingi whasalong. Ia o ngā ua maunga o le akua ua fia whamae inga. Ia ua le kango lima le fionga ki a kongo mal falkua. Ia mai se kai fongo mal pa ia o kako Ekalesia. O lo sumpapa au si o kako wa fioanga ngai o Faleu Manono. Ia ma ko ki whakangisia ai lo ko la o ko fesoso angi o le lava se mea ki a ao ai i le aso le a whakaunga ai le Tausala kako Ekalesia i ngai Samoa ia o mako kalo aku ki a kongo mal falkua e mesir kai fongo mal komiki ia o ko walo lo famai o leo o ko sila mai fo i maka fale kai kasir kako Ekalesia ia o le ko kele ngai ko inga makua le so i fua pea ia o lo fai le faiva o le kaukua o le Ekalesia ia mai se lo kakongu le leo mako kalo kwai pa ia maulunga o le kako Ekalesia o wofo i mau me mai fai o ko mau ngai fasalaunga ia ko lo fangia le faamoemoe ngai Ekalesia mo le fia faamaeinga o le maunga o le akua ia mai se foi le fuafuanga awa se faafouiga o le maoka o le galuega o loo fio ki a kongo ma le falkua ia o le makukakalo aku lea ma le agaga faaloalo aga lelei le akua i le ia maualuga o le kakou Ekalesia e mai se foi o le kakou afioaga fea lava le mea o loo e afia ma papaao ai ia aga lelei le akua ma faamaugia aku faamaugia mai foi le akua i le fioga i ki a kogogei ia mai se le falkua kaikaifogo ma le laulau ia mai se le paia maualuga o le kakou Ekalesia o loo i Samoa Pafikai. Ulufaiva masani ole alolofa.
faamalua I mamoe taliuanela ilautale ni masani tafefeua taule aini a ole sami bevavea ole auli male afiafi se ibanga na uangi mai se matangi manonolo na umai on krisa ngoya sunga le taua ke winge ni faamoemoe pe matu yai o le nganga moni a le Ekalesia o rima vai o lea whating sia I lava I sosani mai I alo ma fanau o le Ekalesia po fea lava se tafore lau langi ro e afioaga mai papa awai Iau I tūtau langi o New Zealand, Australia, Amerika, tutuela, fea lava Iau whating sia lava I sisi le pola mtitilu mai isi o tātou nu, Faleu Manono, o tātou wharisa. AMATA le nua fes funu le ono. Se isi le sira la iei, o mai le TAIMI nei, e le mai al wharisa. Lea la ua te talo atuai, wa se tō whae le Ekalesia ma le tia kono. O le ate mwhai se si au wala, ine e wha mai al wharisa. Le la ua e tō whae. O wha atua le nei, sa ili ngā seneni. E faamoemoe la vai au tōu. Tama fanau o tātou Ekalesia. E le alo wari whea ma whea. A e sisi ale pola mai titilo mai. E ne e mau te nufo atu. Ua le tō telefoni niso tātou Ekalesia o soifua. Ua tu ua fōi ane malo ma usuia whono I ngai tō inga mātua. Ia a ua. Tala wau lava le taimini nei tātou Ekalesia. O lea la, o whaatangisia e nawa sau fisosoani, tu mailo lima, tu mailo au, e tatu ngā nue whaatasi se tau whamae al tatu ngā ruenga. E o whoni mea lo i tatu Ekalesia I yuta i, lo whaare tonu nawa, whaare tonu maota o whawhengainga, e ei fo se whaare taunga i se hole I yuta ngai e tua I Ekalesia. Aare mere umu atu I ere, te a kono mone, pa ia le Ekalesia, whamae e mua lava, ia le maota le tua I teire mea tatu soifua maola mai ai. Tei Faleu Manono. Mela lea, o le aise si mea mātu li tapa iai, paure mea ua turai mai le matu tapa tu ia utou, o alum whanau o tatu nu. Le whatangisia I nama lau tau sosoangi, ine e utou alolofa mai, whea lava le mea e nufo ai, o le aso lua sfuma le lua, le masinga fōu, I le itu lae lima le whiari, o le taimi nai AMATA e le tātou faamoemoe. Ia po whiari mea o e ararai, saa mai ai, so se mea o iai, ia e whapena rama, aro o iai e numela ia ra, tu atu I lano, e a tau wala mai ai rau fōai, na o mai le ine tātou Ekalesia, ia le wharinga le mare whāro lama, so I fua. Opa ia na e minita I lo uloto Manono lo ua pele Ula wila oi atunu e Se ua pei oi O se susana Ua sulu atu lo malama telefoni lena o le vainu Ua sianu pini tasi oe I le atunu Ulo faiva masani o le alofoe Vitali taua faamalua I mamoe Tali uanela I lautale ni masani Ya, kakal kaku malul kaku, Ekalesia pol kaku ainga. Kaka kau mai kuki, kau maka apa? Orang kan sangka apa ya kau ada kan sangka nu bona. Itu kaku ainga. Dia mal kaku ainga kile upaya kuai kile oi. Tengo kuai umpai, lima mai boleh kau pengal dengar.
leu mwengo karo aku kaku ainga a kai ko wolo panga ia ko fongia na kar sanga ia fai ngu lenei ia fai ainga lenei ia fai ekalesia maka ngo pia ora kano aku na ya ko fangau ma ainga ke manwai ku pia Samoa yo ko wanu ko mai maka mu ko ya ka ka makule o ngai maka ngai ke Tausala ko inga kwa makuwa kele na ko ngam kwa le inge ngai oi la e fi fa no ge awa ke se lo fi ka ngaka ka ko ai lo fi ka ngaka ka ko ngai le le no fa ka ko ai ngai Samoa to se veo que le fa pe ai pupu moya que le lo fe le el molok agua kwa que al que ya le fa que o le ina le si no me le que de fuera wa ngai ka ko ai ngai mu e ka le fi me lok ya ora kalo aku ai ko panga ya mau singa la pe po singa lua pe oka mau ka wa kwa le porque la fa le ko si va no ki vi pa ka ngo pe lua pe e ka usara ku ano ko mai la fa ngau makanga venga se la ka usara ko oye ka le ko piola wo se ape wo ka ya manguia la faamoemoe o le Ekalesia Osoa e ole la i Samoa Tulungi ai malenei mo tu ato Lau fanua ualanu lau aba Ai si omia ele sami tio ata Ei ata ua male feta lainga ya futi Male mamalu ile ainga sa muti Matua usale ata ua mafale manono Opa ia na e